the blow. Amino. Emino. Brian. Me pacho we enya post production we live program ne nti almost streaming nti bet ma log on Hytvgh or Facebook we be say bibia cost sisia nti wo smartphone was here Hytvgh nti the ebe we ha bia call live on social media medamase. So from the onset so that me kan and ma me side ne ma Samuel Sarkodie and then so and a birthday sorry Christian and birthday and see you celebrate your more and you da otum from Yankopon access mo 1 2 so that we can, you know, yes, celebrate your mommy and ye new yakuma and a Christian Sarkodie Ado and I ye mommy so for mommy Hannah York and a neda Yankopon di achomo and to so I say dear and then ye baby celebrate so what we need Hytvgh so na ye nisugusu it's all about the birthday celebration it is my crowd dia sound me patcho produce some sound be my na yen friend and I say before I be introduction of the birthday celebrant it me patcho omo bon dwom no betima my enjom ba commune bi sisia me wie pepepe na ma hand it over edi ama ya sweet mommy a personnel from GBC. Yes, she's also right here with us and we have our senior lecturer here to help me out with this program. Into without much I do. Yen spa odo en sembo yen fensha yan kasa ye mame. Ada sembo no swana. Bon sem kasie pa ema me mami a mini dio. Amino. Oh, Amino. Send ye ne ye nyina ye nimu no ene ye da soronko e de ma ye maame ene ye brother Christian se ode afe baako aka omu mfie ho ye nyina ye kan se ye de nyame ase esan se wa ya de kese e de ama ye send ye nyina ye nimu no ye maame ene ye na wodanti ye nhwe ne saa sani ye nyina ye nim ene de ye nhwe ye maame saa enti ye wo akyede soronko e de ma ye maame sani bible ma ye ti ase se ye ma mofra ne kwan na omomra me nchen na wenum se no soro ahenie e ye omodia no ye bedi kan atonsa afre Sunday school for almost omo akyede soronko bi e de ma ye maame enti se Sunday school for e wa ha
omo for omaye de enfambra omo wi a youth for ebeto aso emekuo ebeto aso na wefe nso ato aso amino into Sunday school me pacho ye papa nso ewo achede e de maye maame ene also obeche ne dofo eye ne ho kafo obeche na ade asronko amino Sunday school Nyamia Samushen Kwalei no musheso grandma and then Nyamia ye na dum not the afibako aka na efe ho oba papa bi oba no ho ofe ye mami oda yakoma so ye nana ba ko pe no size I'm afraid so mujina ha grandma omukuta nsuo fa kwanchu taste says to come dewa grandma na wanum senya be ya afia be san ba biem no ye be san hu grandma wa ha omuso mukuta nkosia grandma no ama okra abna papa bi fa shira okra I'm afraid some jam sign kuta malt any champagne happy birthday to grandma amen. Amen. Yada Yesu ase grandma onana no so o ma be chewo kosia malt ensadoko ayafa power num omunim so omo nana de ne ede nko a uwie so abanum nsuo eka ho Sunday school my idea nyame nshiramo afei youth for so emabu monso mosemukura achede se mo de beche mo maame mo nana eti youth for ye twem mo na da sorry esimu na so that ye ni woni ye mra mo na mo be peja asafi akọ animu mo hu ofe papa youth
power. Youth, power, power, power. Nyamia awie ya musha ya wanije mankasa hwana na ninje ye. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, say amen. If you are happy and you know it, say amen. If you're happy and you know and you really want to show, if you're happy and you know, say amen. Youth, power, power, power. Yejina hurry ya. Youth say omuda nyankopon ase. So they afe baako aka omo maame afe ho. And youth say omu ni hwe ma enji ade fefefe na de bia obema so no waka say me meido me papa. And ni abeka ne say ma happy birthday. Happy birthday from Rock of God Youth. Yeah. Amen. Amen. Youth some be mama nyom baako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy
May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Okay, so there is a sincere gratitude from the youth of Rock of God Ministry. Let's show some love to them. Yen show more do yen boy sim kakra emomo. Omaya dear pa. Omaya dear papa. Yes, Munyamia. Yes, Munyamia. Emekuo fonso ewa chedie sronko e de mayen papa. Senia ye nyina ya mame. Sorry. Emeku for na moye denia. Ye beye juma. Me say meku for na moye denia. Ye beye juma. Ajuma de na moye denia. Ye beye juma. Ajuma ya na moye denia. Ye beye juma. Ajuma ya. Yes, Suminyamia. Sister Pra. Bejina enimu. Where Marco from? Yes, Suminyamia. Amaku for. Amaya sumo. Amaya ye chuma. Ye chuma me. Hytvgh. Tana wafe. Na wajempa. Sha. Menso me wafe. Na me wajempa. Amen. Ayadi ayasi woyina. Amino. Amen. Ana de se mu hu se yegina ha. Na ye ni agi bebre. Asa se o ma me ba ko pe. Ma me ade se bibibiala obafra no no. O pupu ni ti. Ma me ane ho ofa. Ma me o wajempa. Ma me o wabadaya. Ma me o wayemye. Aye ya de na me ase. Mama. Se na de se o mu ni ama fefe ya. Yani ame milk wom amu wom antuma papa bi wom me se bibi biala wom milk mama ya sister nyame atu nkom na dia afi ba ko dia account ho a mama ni ame nyina ya de ma tuna ya hoden na tena semaye awo yesu bi mu entene de se yejina ha na ya mama ya dia akope ene ye de ekutaw enti ene ame ya de ma ewo nyame acha oyame oba oyame hohom konkron amen yabatunu ashe nyame dia ni munya tunina injaba happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday.
Mami papa bi na tukọ amen emekwo nyame enhyira mo ewo akyede fefefe a mode ama ye maame wefefo nso ewo akyede soronko e de ma ye maame enti wefefo ye beto nsa afre wefe ye nua be ma Emmanuel Ankra no no so abe presente na chede e de ama ye maame wagina wefefo anemu ovia na ye papa nso e de ne die abadwetuo esanse mpanifo ses opani edware a na nsio asa amino amen amen yesu nyamia otia se this wani aje anwa ye dede pa na nyame amino ye dede kesipa amen senemu hu ye wa ha ye nkura ne bone ye maame birthday nti sa na ya na de bia me ka asem bi se wo asafomu a me anti udin ana pekuo bi join hom wefe no ebi ntwia se we ntwia edu isayam le ya ade fefefe unhu bi ye nyina be husi ye maame ye ne ye papa omo na di asafo yi bai impo omo so sa twia wefe eti se wu nipa wo so wa ha na wo so wo hwe so ayebi mommy ye gina ha ye nkura no bone ena no pai o na wiye yi omode mo ene osompa a wo de sum asafo yi sene ye gina ha na wefe emla ya show kwa esi ye bibi mawo eti se no hu ye ha na wefe empenfo kakra ye wa ye de maoni na wa ye de so ama urade amen wefe for nyame enhyiramo na onye mo kese afei ye besan atonsa afra yen papa osese na nyame de afi baako aka na yehotafo ho a nti sene ye ka ye no shane sa exclusive show papa wo akyede ye kese stroko fefe edema ne dofo pa also for Mama Hannah nti wo sha kai advert bi an the man of the moment the man of the moment pa osi unim bibi osi nti ena de ya papa ebe ma ye maame akyede soronko where you are that's right it's we exclusive show birthday package for also for Mama Hannah course live our Rock of God Bible Ministry presentations na course we say youth for be your model Sunday school be your model say me edri anka say papa so also for one back up amen amen abafo me da obi biase eneye ye nyina ya maame birthday na esese baabi a ofri ni baabi a obedu no ohia de che esanse adwuma pa bia no e wa abaso bode enunti ana esese ye fi akuma mu ye mofra ye dikan aba ye mrante ne ye mamu aso aba sana emabunu so mabeya modie afi menso agya no esese me ye medie akwantuo na yetu no yakwana ankurankure na nsusu no ye de dom ane ye de kro ne santi no ya tadi birthday wo dem a me dem adie but adie ba ku bi wo ho na ka me expect me hwehwa na so me san ka saade no enunti na enne asese me de saade no epie esanse me kaida me ne hia ya me koya no ho ade no. The history has just begun. Me man Bible
ene kawa ene nia ewiase hia ensa eka ho bi anu ntino aduru baabi na onyame diya bedu sampempensuo ya asasa mesha medomu kanda. That's right. Like I said earlier, yes. It's more or less like your renew vow, no? Amen. Ni titu kra nso say me baba ma so eka ho bi anu ntino me ncha ho we your Bible Chrokonkron we nyame asem. That's right. Onfa antoa na kwantuo so. Yes. Se ebeya obekwa akoduru asotwe mu ewo nsira mu. Amen. Anu me chrokonkron ma o nyame aja. Oba ene ho kronkron di mu. Amen. Come on, let's give it up. Let's clap for them. Yambo sem kasi emano. Wo nsuno o say oye oba ho ade a aya na edimande ensa we ya asase so atumfo ehyehyeye mu anu ntino we nso ye wo wiase ha de na sese eno so ka ho bi we ye ensa na mom eye adokodoko de ensa yesu ma ensuo dare ensa ede enti champagne ka ho bi onyame eja oba na okonkonti mu Christian so onso me ma o champagne sa onso adokodoko die je na onso fatu awa brabo so or suffer with swag we onso ye champagne omo ye nipa me yensa o emma ne ye mienu ana ma me ka ho enti no agya no oba ne won kronkron etiemu. History notice board. Ni nyina mu no ni America no say abo machi dom adi yadu pempasue. Sani ya waboa me abedu no so meboa no akotu. Wow, love is sweet. Love is sweet. Anutino ya yesra ni say onyankopon emfa na ho odin ani ni nhira emwaye. Amen. Na ya som no ye beye akosi. Amen. Ewo Yesu drimu. Amen. Amen. Insembo. Mama Samuel. Ya papa nyame onhyira o. Sa me ka kire am so broni frɛ bibi renewal. Oma renew am aware ne fe. Renewal vow. Won say esronko kra. Sa mo nyina mo rafi. Ai ene wo kan tete omo je hinapo apeteli shi. Omo ye ko honeymoon. Odinsa doko e de tworo kronkron asan aka ho. Oh, ya papa onyame onhyira o. No onyo kese. Amen o. Amen. Ya mame ya pa cho uwo bibika. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yengina yenda Awurade ase oye na nado ye ohoda. Amen. In fact, me ja meni age pa. Asafomba me hu se modome. Modome e chen bibia. Na nyame ka nyina ne se onyankopon enhyira mo. Titru nso ene mira. Bebia. Mira Jew too. Amen. Ne ameka ne se me de mira asepa. Esanso obebia wo wa brabo besiu yi a ejina wukunu so. De nya ne se obebra wo ase keke. Ahomaso akakabensam ewa awadiem emfa ho kosi hwe. Ba ma ka cho se nyame nhira wa nyame hira wo. Na se wo ye bibi mpo na se wukunu bo wechi dom a adekude ne etumpon. Ne ameka se onyankopon onhira no. Onto ne nkwandem asafoma no mpo mi huni amenka Sunday school form of fra onyame nhira won
Ade ba ko pe na me Islam o se Awurade mo onyansa. Ene animdie. Ena no Solomon ka kire Awurade se Awurade ma me nyansa. Awurade ma me osoro nyansa. Awurade mfama Sunday school foi. You to for Nyankopon hyira mo. Afrisi say na Awurade esumu yina egu nhyira mu. Oma yare ne amane empare mo. Edumu fie so a Awurade ma mo adwuma pa nye. Oma mo asetena pa. Oma mo nkoso. Ni obonifo be na agiso be cha ne nkwanda so no. Yasama ni me Awurade. Awurade nhyira mo. Hytvgh for nso nyame nhyira mo. Amino. Nyame nhyira mo nyina. Okay. Samre ya maame aye bibie wie na asedanko a say me wa say na me papa Mr. Kofi ebehum from agumasum. O say enne adefefe dia Nyankopon dia che enne me papa ne me maame a renew bibia, and for that reason enne omo fie ho omo nda ho enne omo ko all the way to a 5-star hotel to have their honeymoon. What you say? And ye renew bibia into your kofa ye call 5-star hotel for the renewal honeymoon. Na bibia aye kama. Okay, enti me pacho momem mampe kunyama me mame na ontina si wegina ho ache ontina si na kwa ekweku so entina ne nchen we a birthday package na na yeguso aye celebrating them, and it's on exclusive show. The edition part of the birthday celebration. So obia enya crowd emaye abra ye ba be celebrate and ye ba be cake no. Okay, me pacho empaying for a day announcement bi kakra e dia mame omo mbabua ameye twa cake no me pacho oti wudin na waba table no ho amame because ye nyina ye sorry say ye ba betwa emboa ye nya omo metina se no mahwe nti few of the church leaders no ene ye be from no omababua ni ye twa cake no abra Sunday school for nso aye busy a omo bo oma no so twede no enche bia ye nso ye bobo ya no so twede nti without much I do metumensa afre me papa Mr. Samuel Sakode Ado na wabegina ne ho kani nchen ene renewal new wedding nti wedding card no so me sure say aye crowd wa bonti ho ene mia na michi yes say bibia me pacho Mr. Kofi me pacho ye be hia onso ewa ha me ma wa franco me pacho ye be hia onso ewa ha sei Mr. Patrick me wo fa ba ko pe me pacho ye be hia onso ewa ha sei na bibia akoso jojo amaye into you to some more share your papa na ye I will be ene enti your first life we be na yenso ye bua na enko you na ye njai nsemu bi aya ye di abonten okay so this is a special cake for the birthday celebrant enchebia ye the sky every say now kwasi a oni okay music but for come on enti ye boa am birthday cake no so you try cake
Ewo, Yami Eja, Yami Oba, Yami Onkoko. Obi anga say amen. Me pa show you na yema emusoni to happy birthday nyom ema yema amen. Okay, so yes, sha me pa show bi my tune. I see David. Me pa show. Why never obey is my okay, mommy. Happy birthday nyom no. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you. The pastor make us number 2. Make counting here in your 2 album. Now I fair. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Okay. So, you about to pop champagne no. It's numbers ready. You best start with 3. Into you drew 1 na ya papi. And I am starting for 5 mom. Said a bear emunu bewa. Into be an shaking it here. Yeah, counting what be last person. Obe mame 1,000 Ghana. Remember say hey. Okay, Martin so to 4 ball. What be last no be mame 200 cedis. Yeah, you know you 2 album. So who the can to job in swa obe mame 200 cedis. And copper the same level. I say yeah plaster down on a level and the echo. It's here starting from numbers. Numbers 5, 4, 3, 2, 1. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip 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 hip. Okay. Me pa choye nyina yentenase wasumdwe mu. Me pa so obi ehudi oye winner e na mu hudi oye loser no. Eti engo for me the make up 400 cedis here. The last person and the first person. You the better for ogu so for my make an mo enche. Yaji momo. Unika sha yaji momo. Ya beji ni na pepepe. Eti samre ya mame ene ya papa ka omuti abom. Apusa omunsa aye bibi kakra se obi bia enye bi endi no onnom na onfanjuju na kuma wa obedi bi no wa obenum bi no obeye nhira na ude fie akofie nti obia entena simame abura ya nkasa yemia ba adum grace obehu ye ndwom ba akumienu bi na yedi atwen yeduane no adom set the ball rolling for me. Enti mi pacho abra eduane ne koso no member rounds na mabe interviews kakra enye brofo ebeye twi enti feel free na ni mindi nkomo wati ase youth for member monchen sansuna ema ko for member monchen na me fiwa na comments fellowship na makọ monchen na sorry paying for ni nyina so meni omo betwetwe nkomo enti without much I do me chance free youth for no so ye ma me ba ko
a me de bia me hu no okroma me ha na adwen pa onu nso hu me na o ha ma adwen nti ye de ehia. Okay, me pa cho me ma akwa ba ma Hytvgh where exclusive show on a birthday package for Osofo Mama Hana. Me pa cho udin Your friend Erica. Your friend Erica. Me pa cho okwa sorry we he. The Rock of God Bible Ministry. Ti that means Osofo Mama ye o mama wa ha say wo. Mama. Okay. Na me pa cho ene ye ne birthday. Message be na o de be ma Osofo Mama. My message Nani say God bless her and may God give her long life with good health. May God answer all her prayers and may God bless everything that she does. Okay, so this from your sister Bako or say so for Mami Yamisha bless her Adibia obey BMO. Me go show me movie ebi my agre but me come me mama chain because honest of Mami na da no more sorry. Say one kasa na che say birthday no one baby me ame mame owo me na ti say Ami adom. me ba cho udin First na chirewa. First na chirewa udin no honam sampa me ba cho na ye mame da nti me ba cho message be na obre ka che ye mame Message am de mame o san ye me sister ni say onyame o hira no o ma na kwantenten o ma na nyinche o ma na na dom e bebu afa so. Amen. Amen. Me gusa meko me pa cho eya no ma music kakra wo ba enye enwo from na background mu nye de kakra e ma me ofan ko fo ya crowd de enche bia me ben mo. Okay, ense me won pay for so said 2 years or 3 years ago me papa yi ehia wo trade fair me ni ehia wo trade fair e wo me nua ba no music contest enne masabe hia no asori ha say menene ba be din komo chairman umani wambo weni me no betwe nkomo manya ba ne de na maba me pasha me ma kwa baba Hytvgh any exclusive show so we birthday edition for Osofo Mama Hana me pasha udin friend Peter me pasha say Peter so in other words Peru right me pasha o shase wo oba so ha chepa but all the way need to for my bear how many years? 3 years to 4 years. Na me pacho oba e no say nyoma sisa wa brabo. Onyama sisa pa. Me sure say by now there bibia atoto na akwemu. Enti message be na ode ma Osofo Mama ene ne birthday. Osofo Mama de aye mama ba ko pe. Enti me bon pa ma no say ontra yo ma no wu jai sisi a man long life. Amen. Ye mama yan wiye. Onye we kra aka na be 75 years e aka the current age no because me yan to ka ma me ye nti me yan kasa me ti de ko to kumuto ka ma na otwiye na o se wotwi a na fe obekra me na wakra me na sisi ade me to man me ka se me ni wait for be din komo no me dwane. Oh nice one. It's in the Sunday school for you. And then grandma and birthday. We are celebrating grandma today. Let me see my girlfriend. Tio, sit down. Tio, come, let me talk to you. Tio, come this way. Tio, pass here. You are lying. Come. Tio, come. Hurry up. Oh, I want to talk to you. Oh, come and say something to grandma. Come. Oh, my Sunday school children, are you running away? Atapehi, come. Atapehi, let me talk to you. Be on your feet. Atapehi, how are you? Today is grandma's birthday. So, what message will you tell grandma? Then I'll better tell grandma. Then I'll be catch your grandma, and then grandma on birthday. It's the end now. Over catch your grandma. Happy birthday. Or say grandma, happy birthday to you. Nyanko ponya okay say. Okay, now me go straight to me I saw him paying for no. I was saying me call Monchain. Na me no more enso entwetwe nkomo
me say awonya humi ano odoje ba oboa meba chairman me ma kwa baba Hytvgh so we exclusive show birthday edition and yes mama Hannah ne birthday me pa cho message be na ode ma no ene ye ni dey yamana tinu kwa yamana wodapa yamena kan ho na de ohwehwe bia no wura no enyema no amen yeah that's it and so me papa wa busy obona no so twede into owia meba visitation okay na me koswa na me ko entafo papa nchen ata papa em say last month ye ko share ho e wo Liberia camp ye den yakopon asese wo man entafo enne eye so for mama the birthday yeah na o ka che so for mama kakra meka cheers of mama say nyame nhira no nyame ma ne kwatenten o ma ontena ho ma yede bia na se bibi hia ye na ye kɔ no ho a yenta etumi aka ade nyina mu no so de aka no se da so nyame so nhira no ombo mo ho ban soronko omo mo nkwa omo mo ahoɔden ebra adwene nti ase so amen amen sesi ade akoye ni se ma ne da sesi amidi to machine bi be abesi gate na no wo fie mahu se edura najo a asɔre ma no frɛ ha adwen pa ma wahin da wahin brabegie medi to machine besi o be cross ya no watwa 50 Ghana cedis na magi to no agronko a ma me nko straight to ye ma me money your sisters mo a o mo twa hia still they are waiting for their food me pa cho omo serve no omo make sure say table way omo benya omo aduane na em say come wo ho people are sweating me starting poye but I say nkofo 1850 pa me fa nko hawo oh so say the ma be gina no oji mic no kasa enya bete unya nkasa mpo na ore ya hui o de me twa siaba ma me nko ase mami atama me ma wakwa baba mento me bo ase eduane wo enu mo o de me twa me ho aba mami nko ofa nkofo no ho ofa nkofo no mami o mami dik dokro pa o the whole ofa nko best kinky ausha oni size me official advertising amano Hytvgh so open dokno papa dia eno ani awonye open location a wo de fa car baby a ofi bia no kaso wo baka so ofa nko usi wo ofa nko a Fajeriva road no about 2-3 minutes walk mango de bisi wo enkokora fo boda me wase pa unye dru wo pe ukase wo hwe awonye forget everybody dokuna you ready mommy me ma kwa baba Hytvgh so mommy mommy ene ye mama da nti die na o ka che ye mama okay ene unka twi memo aka no okrobo mu nti kan wo okrobo mu mae nti da bi enye nti ma pese o te okrobo mu na sorry for no so bebe pese o mo te krobo kasa no nti fa o message ni fa krobo mu na ma o ti fifre okay ema o se nyame hia me ma me bebe o bia mami me ma kwa baba Hytvgh so na me pa cho odin minimum odin mama Dora mama me pa cho na ye ma me birthday and I may sure say asori osi mu ache nti asemme mpa na obeka che ye ma me ene ye ni dey nyame hira no o ma ne nkwatenten onyi nche amen eti me come ma me ba konsinche onu meta hu no ofanko e we Beneza road e bia na ho not se me ye sure dia ma oba wo ho mom okay ma me ma kwa baba me ma kwa baba we de ma me ene bra ni se kakra na me no ntwe san komoyi na odi e fiti da ye twa mafu ma me ba sori ase me hu wa ha chepa nti em se oka asori no eti ho
Okwa yenko wamba nso ayemba. Mame na me pacho udin. Pacho me de antikoni. Pacho antikoni me pacho ote yimfa. Pacho me ti akole. Akole na ode ba sori wa hade bia. Pacho you. Onyame nhira o mame. Mame ka for message bi maso for mame. Ye me kan say nyame nhira ma bebre. Na mfa ne yesene a ode tetefo ne ye no. Na ne nwom kakra meto ama nan say Famia senia titifo ya Maringina senia o jina no Meja misrawo Ma pentico sujano tramimo Famia senia titifo ya Mami Gina Sanya Gina no Meja misrawo Ma party goes with Jano Tramimo Metue mama Amen. Okay, me go straight to see there ebru se me ko ye ma me monchen. I say the meji akunwa kakra na many on my train come walk a crap. Sweet at the same. Your pro say Nanaba no more. I don't age more GH1 Nana. After na okwa. That means all dreams of a journalist. And the all are going to two. Uni my brother baby some member wa pony na wate. Okay. Na ene ye mame awoda. Aseme na oka che ye mame. Nyameka trema ni se nyame nhira no nonkoso ye adwuma oye no na nyame mpagya ne nsi ebotan kese so na ne nhira de ebebuso a amana amane ina beba ne nche na abehye no nyame nhira no pa. Amen. Abotan benza. Oh, abotan him da. That means rich rock and I say poor rock. Rock of God. I feel now akasa. Okay, na me gusu ame nante me ma me mo chele pa o mo chele pa. Okay, they see am be PM wo youth conference Rock of God youth conference course life ewa ha ewa youth conference no and say o matina table no almost say ho me wo oba bi ewo me nchen wa see am ne ba betwetwe nkomo Kaki, 90 saying. Your father saying. Celestina, then Chobox. What's saying? Gabra ta Celestina. Okay, and now your mommy ni birthday. In Sembena, oh, mamma me. And pay. Better. Was soon ya day. Oh, me how. Pain. Obejo 3. Oh, chiro. Oh, yan chiro. Oh, you said that film. Okay, so pain. Me ma kwa baba Hytvgh so. And then mommy's birthday. It's a message when I walk across. Oh, for me, I would tell her that may she be blessed in anything that she does. May she go from riches to riches. May she have everything that she has abundantly in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. In fact, Rock of God youth no. Omo te brofo pa. Wakili show no. Wasei bibia. Eti ahana made interviews ni na ebesi. Oh, but before I marry you, another finest gentleman right here in the building. Say abantu menena nkasa abeha madwen pa. Say menya information from above. Yes, many abantu yankasa ene oko onda. Abantu me pa cho me ma kwa baba Hytvgh the exclusive show birthday edition. Now me ba cho everyone. I'm Maxwell don't pray. Maxwell don't pray. Udino honam se. And I don't know what's the name. And our hairstyle area serious. Yeah, Charlie. Let me call baby na me ko fa me sim pese me yen fine. Mama birthday inti.
Okay, nti information ben anase message ben na ode ma ya maame and na akoye ne birthday no. The year can na say Yamishano more grace and more favor on her so that the territory that she is holding now will what expand. That is what we are what showering onto her this afternoon. I'm saying area boys and girls are more rebel for gumi so pow. Hey, what's a bravo? I'm we are English and I are French. Me English. Thank you. International bravo sano. Now why are Dagati? David. Why are man Purisi? English be. English be. Okay, medawase. Ahana mede the exclusive interviews in our BC. Na a do times here me make akoye bo ati ase it very necessary. Mere na o de didn't mean didi. Okay, enti before make akoye bo no me go straight to ye papa one in China ono so me na akodi nkomo. Ma me na o hye duku Ghana flag ni machine o dwen se me ba ne nchen. Me mba on nchen me call me papa nchen. Ene ye ne your birthday. Nti also otimi my some birthday messages be full scap cry anka ye be ready ebia ene enye full scap ba ebeye notebook kesiye pa de eya teacher for no cho lesson note wo mu no eno na ye papa eba be ka che maba ni nchen de na wo se megie kunwa na mene ne twetwe nkomo daddy me ma akwa baba Hytvgh the exclusive show so mejoso Ziame papa no interview me. Okay, so send me kind no me pacho ene ye ma me birthday. One na e sha se achepa. Me pacho ubetima my message bi a I mean asombo echi ade nyina na ahwefo ene etiefo nyina omunhu se ampa ye waze oyi. And some dear baby, now so kakra bi na metumi aka. Esan say ya tiasi dear. Na ya wo adansidie edi. Ye fiasia. Ba se enfie edu miensa na du nine. Ye shasie wo fie. Ano Onyankopon empese ye betena fie nti no ye pie ya ye ba akwele ye fra akwele na onyame nhira no dɔɔso no na atamfo so dɔɔso eye sa abrabɔ sa netie mo no onyame epegyawo no na watamfo so no adɔɔso anu nti no atamfo ya omadwen sɛ ɔmode ye to fam baby ya asɔre no asɔrefoɔ mpanimfoɔ bi aka bo mu asɔre tia yɛn sɛ baby a yɛwɔ no amompam yɛn na pamunum no na ɔmso sɛ mu gu asɔre no onyame adom ɔde yɛn bayaya yasase so anu nti no yɛba yasase eso aye no obi ani asem esan say na Joseph nuanu nim say omo town no ama oma de omo ho omo nim say afa kura de ana omu yi Joseph apie Joseph abrabọ no bia ana ya bo e de abedru ha ye nim say ebre ni abrebu yi onyame be kan ye ho no aboa ye na yatumi aye ne ya ye mpo esanse ye kokọ ye nim ye nsan ye chi na mponso onyame ama ya aboafo bebre o mu nso di odo ne anigye ne akoma pa ebo ye chi dom anopai so obehwe mpo a nse ye yimpanimfo a mo be boa ye ama adwuma na kọ nanim ni sentine wa awehemu se asafu wei be kọ nanim asensen ya na ye wo no enche bia
yɛbɛkɔ akoti nso yɛkɔ bie new branch a yɛyɛ ho ahoboa a ɛnkyɛ bosumi wei a yɛwɔ mu yi na wie yɛ mu yɛbɛkɔ akɔyɛ crusade anaasɛ ɛkɔyɛ asɛmpa trɛ no wɔ akoti ne nyinaa mu no yɛ maame ɛde ahokeka pa etua na mɔmpa boa yɛn ɛnɛ yɛ ne birthday na sɛ onyame de afe baako so aka na afe ho a nyame kan ne sɛ onyame a ɔde Israelfoɔ twa apokɔkɔɔ no ɔnkɔ so amfa ne ntwa pokɔkɔɔ n'akyi no na yɛnurui na ɛsɛ sɛ yɛduru asase no so Jordan so wɔ hɔ a ɛsɛ yɛtwa so na yɛtumi aduru Kana ɔha no ne amanneɛ no ɔko no ano ɔden nanso adeɛ baako na mehu Onyankopɔn ho sɛ ɔnsoma na onya wo akyi ɔsoma a ɔno na ɛkorɔ nti ɔde akwa beduru nnɛ nyame ka nyinaa no sɛ yɛyɛ biribi agya nkyirima ɛno nti no obi a ɔbɛn yɛ maame biara titiri mmaa no munsua nanamɔ na moso muntutu mu deɛ na daakye oni hɔ a monso matoa so obiara mɔmɔden munsua nanamɔ adeɛ baako na mehu sɛ asafo yi ma hu sɛ maame no afa enwoma no bebree abɔ ne bododo sɛ wosoa nneɛma kɛse a wokɔn mu bu ne sɛ nti no yɛ maame wɔ ha kamihia no ha paa monya ne mmoa na monso monsɔ ne kɔn mu ɛnsoa bi mmoa no na ne ho atimi ahare no ɛsiane sɛ mpanimfoɔ sɛ baako hwɛ aduro a egu yɛmpɛ sɛ aduro no bɛgu fam na yɛhia sɛ yɛnya no bebree ne yɛde sa ayarefoɔ yadeɛ ti no obiara mmoa na yɛntumi anya ne ayɛhwehwɛ na yɛtumi aboa wo biara asafo wei ɛyɛ wo asafo ɛnyɛ me anaane n'asafo ɛyɛ nyinaa yɛ asafo Christ ɛna da ya no enti yire ho na so yɛ ɔfa mu deɛ yɛde bɛhyɛ wo nsa biara sɛ asafo ba no tua na mɔmpa na yere ho yɛ na nea woyɛ biara no ɛho akatua ɛda hɔ a ɛtwɛ wo momma yɛnyae nneɛma no ɛnsoa baakofoɔ na baako ɛsoa a ɔhwe ase anaasɛ ɔbrɛ ntɛm sɛ wohu a Yesu yɛde asɛ nnua no so a no ɔhwe ase mprɛnsa enti krakye bi a ne yɛfɛ no Simon a wɔkɔ afuo mu a wɔba ɔbɛtoo sɛ Yesu yɛyɛ na yɛkɛ aka de no ogyina hɔ hwee ne din na asraafoɔ no fɔɔso no de asɛnnua no ɛsoa Simon enti ɔsoa Yesu asɛnnua mu koduru baabi a ɔkɔ ansana yɛbɔ Yesu asɛnnua mu adwuma na ɛden obiara mfa ne ho gyim na ɔnyɛ bi na nhyira a yɛ maame anya no nso benya saa bi ɛsiane sɛ nhyira ɛmma kɛkɛ gye sɛ woyɛ ho adwuma mesrɛ mo ɛmmaa no titiri mo nyinaa mo nsom na yɛnsom no ɛne nnipa yɛ maame nso hu sɛ wowɔ ɛmmaawa bebree ka wo ho enti nko a mɛnsoa nneɛma no ɛnwomtoɔ gyaa ma wɔn da koro mɛntu bi koraa mɛyɛhwɛ sɛdeɛ ɔmo so bɛtumi ayɛ gyaa ma wɔn na ɔmo so nyɛ na sɛ ɔmo anyɛ ne yie a yɛtumi aka ɔmo so ɔmo anim na ɔmo yɛ ne yie a yɛabɔ ɔmo aba so na ɔmo so atumi ayɛ sane sɛ ɛkyerɛ wo ni hɔ a adwuma no ɛda so wɔ hɔ mesrɛ mo asafo mma nyinaa obiara nhyɛ nsapo mu nsuo na ɔnyere ne ho baabi a yɛde wobɛto biara no som yie
na som na wo som no onyankopɔn ne ekatuafo obetua wo ka sɛ ne yɛwunyuma etie. Happy and happy birthday to our own mother and our wife and our mother and our grandmother. Yes. And our friend. Yeah. May God bless you all. Amen. Amen. Yeah, Papa say, some kind full scarp no we're reading in our mind no. Where more than full scarp. I say teachers lesson note from head to toe. Into yeah papa ne yatine no masem no. I thought to say me mama betwetwe nkomo. Ono na ene birthday no esi ni na so. Ene na wedi ni da. Nti ye ba ha sei na se ye ne ye mama enti ma ntwetwe nkomo a na che se birthday na ye ba ye no kra ya amba ni ye. Nti me mama ye be hia o kakra me pa cho wedi ye kunwa asem ye njina. Nti me pa cho tena se mama okay. It's still on the exclusive show on Hytvgh, and there's the birthday package for yes of Mame Hannah. Yanene Baba Chuchum Komo kakra afa na woda and then the young kono asorin semu and then the awoda and the Baba Chuchum Komo kakra afa. Nona ye Baba di hu komo sisia. Mama me ma kwa baba Hytvgh so and na woda ye celebrate o me pacho die na obeka ache amansan ene asori ma omutie ye sisie yo me dase am se ni amedika meka ne se me dobo ade nyankopon ase na onyankopon mu no enije oho pa eya na wiasefo nim se omunkwa na omuenije yani ayaji Yesu Kristo edi no yenso ye wenije ewo Yesu mu ni ayaye wo gina bonte abodance yenso ye wa ha ye hye awrade enwumnyam eti ni gidi se onyankopon mu no asomdwe ene enije ene fa ahode ewo na ne amesa ka che wiasefo nyina ne se abosom so ene malamfo so no emfamfa so bi amrewo eto da bi obi si makwa asori a mabompa nyamenye enti me kwa bosom so bosom ntaade akwa oche wade a besa age na de enti kamenu mi enu a enka moma yensum nyankopɔ yemfa ne se yeduku aye yan ya ye den yebo anase yensum nyankopɔ te se yankase yetiri wi aye den eguso because obebia ne tiri hu hia no ne tiri hu tutupemo so dimnika o akwa akoto cream so di koye niti na so bible kra ye de kanyame asem onye den onibi hwehwe nyankopɔn echi kwa ewie yembre obronsam otwe onyankopɔn so otwe wankasa hefa ena wugina mene wodi anka yentumirika yembre Kristo ewo na fa ahudie ni oje den ewo ni ameka nso no sasafo mane de onyankopɔn bekoso ehira won abo won ho ban because eya no wan ya start asori 12 years nie yenti atenka boni bia timnim se urade bambo no edem ana yeden ewo na won so a wo hwe yen na won kwa asori no woni asori bia kwa ye kan for the Rock of God Bible Ministry adema ye duane a ye di wodem ha pa eye nyame asem wonim Kristo po na wura dem ha seni a wotie biara asem ne betimi ho ene akekere wo ni ahye wo so ache ubowura ha na onyankopɔ ayeden ajo sanso amaya asofo wodem ha ebi ni ye papa sta akode ebi ni ye nua be ma kofi amodoso ema ne mema ye wadifo nyina so ye den ewa ha memo bi na daw sa watena ha che nti yanko bebi na obenya moa emoa na ni bebia Kristo mu ena emoa wo bide obi biara so wa wotie me wa wo hwe me mesan we futo baako ede maw ye bebe di bronya bia ansam wom enso hwe wom esan wom akasima kranye nimpe nyina na ebe den ebeto ti mesraw sa wo ye driver ni na wotie me a men no monsa enfa nkaka wo ye driver ni a men nyasa me pentem me kwa ba na masan ko biem ye nyina ye nhwe ye hu ye
wo drive ni me no mienu nyina me bɔ mpaye won so de nkrɔfo ɔkɔ ti me no mienu nyina nipa nkwaye den ekutaye ti ye nyina ye hwe ye hu yiye si ye nom nsa e de akaka ne nyina emwa onyankopɔn hyira Ghana man nyina no ma afefoforo ensa anya den embeto yen bedamase yes yeah that say yes of Mama Hannah birthday celebrant no na ye ne twetwe nkomo the exclusive show so you say happy birthday once again to your Mama of Mama Hannah adie bia ordinance abeka bia enye nhira emma no ontra na hyemu na ebi nso asɔre mma so yɛda mu nyinaa mwase dase ne yɛbɛsɛ hyia so ohia yɛ for every program your birthdays on the exclusive show birthday package you know obetima contact here on this number 0579030598 enche bi o mu betwa to screen na say abra o share just pray ye beba o fie na enu awa be di birthday birthday surprise pray ye no mo ba be di birthday surprise. Thank you once again. Bye bye. Out of darkness, you don't need no. You don't envy if you blow with the blow. If you blow with the blow. If I see it faithful, what do you profit to tarnish your border? You don't envy if you blow with the blow. If you blow with the blow. If I see it faithful, what do you profit to tarnish your border?